Anisaf Fail Januar, M. Aldi Febrianto Amran, Aditya Arsyad, Sarul Saharudin, Muhammad Ade Bolkiah, Andi Wahyudin, Roni Fayuk Alo, selanjutnya Eki Putranto A, Muhammad Nur Faturrahman Malik, Kompartemen UMKM Kompartemen Perbankan, Muhammad Albar Kayun, Andi Amirul Fatah, Andi Muhammad Rayhan Ibnu Maulana, Wahyu Zul Ikram, Adi Nugraha, Muhammad Fakri Ansari, Hasan Pasehuri M. Abdul, Farhan Atadana, Khalid Hasda Ashura, Muhammad Asfar, Anggun Ramadhani, Anissa Ismat Asir, Angelina, Salwa Nadia M. Fajar, Maulidia Azhara M. Maria Rosa, Israeli Novita Aziz, Andi Batari Toja, Astri Putri Utami, selanjutnya Kompartemen Organisasi Kompartemen Kaderisasi, Mustamil Ramadhani, Nabeng Tria Utari, Andi Muhammad Abian Hasfi, A. Alfandi Jaharudin, M. Raden Zaful Haq Al-Bilal, Muhammad Arialdi Iskandar, A. Muhammad Nabawi Pacingi Papawi, Andi Muh Alif Latandro, Muhammad Awan Waliulate, Muhammad Saifullah Wahid, Indra Wahyu Iriansyah, Muhammad Taki Sakti Bilal Irianto, Razan Muhammad Anwar, Jirana Gianisa, Andi Safira Julia Mentari, Kamila Nada Inti, Siti Nadira Sabara,
Anissa Febriana, Talia Angelita Damayanti, Kevina Chareza, Siti Nisrina Nabila Putri Sulfi Yudo, Ketua Bidang 5 Bidang Sosial dan Masyarakat Andi Muhammad Rikal A, Ketua Bidang 4 Bidang Kesekretariatan A. Vidya Anissa Rupiah, Ketua Bidang 3 Bidang Media dan Humas Muhammad Rizal Ananta Asli, Ketua Bidang 2 Bidang UMKM Perbankan dan Ekonomi Kreatif Muhammad Syawal, Nanti gue kasih lihat. Masuk diberikan. Nah, Ketua Bidang 1 Bidang Organisasi Muhammad Kaisar Janwardi, Wakil Bendahara Umum 3 Ismaina Ramadhani Iskandar, Wakil Bendahara Umum 2 Amelia Zahra Isyak, Wakil Bendahara Umum 1 Aulia Adisti Widya Safira, paling depan nanti. Bendahara Umum Salza Hira Ragita Putri, Wakil Sekretaris Umum 2